Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Reng opinyon na rin bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sanang sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, as na pong kanyaman keti Pampanga. Lakwas na nung atintamo pong pamit-alamitan king amanong si Swan. Maya pa og tuka balen, nanano ko po kanyan, pabayan nyo ko po kayong episode tamo for today. Uli pong ako pa mo pong dili. Kaya katamo pong koyang masanting Jody Mercado ne. Kasalungsungan po kanyan, magsadyaya papunta kayong Tagaytay para po kayong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Conference. Ne? At nung aldo tayo pong akayabe, makanyan man, ala pong problema, basta't atsu kayo puken, kayabe da kayo, malyari kayo pong mangutang, ampong, syempre magpa-shoutout, uling live tamo kayong Channel 36, nung ala kayo pong data or wifi, ne? Buklaya po kaya kayong telebisyon. Malyari mo naman, anywhere in the world, datamupin po alang sangkan bangayo kay Ayel Ben, uling live kayong kaya katamong CLTV 36 Facebook page, ang po kayong CLTV 36 YouTube account. Nano pa ta kabalen? Ibiyemi po kaya kayo ining balitang mga palyari po ne, kaya tilabuad Kapampangan. Nano pa tayo nga manong si Swan ang papong kulturang Kapampangan ng kaya katamong gambulan at pagmasabalan. Ngayon pong aldoning, Miyerkules, nano na po, akin sina po, ning Nobyembre, apit na tane ing bulan, palapit ta na keng Disyembre, at paluwal ta na keng 2023. Mabilising panahon makanyan man, basta masaya tamongan, very positive tampo kareng malyari keng biyeta mo, at makyabi kayo keng kwentuhan, alapong sangkan bang, tayo aryan masanting ing kaya katamong banwane po, oreta pong, bida ngening Aldoret ang midagdagan na edad ngening banwa pakit tanala po. Ayan, nadwala mi apo ne, inanang Meli Ginto, happy birthday po. 74 ni nanang pero pamuri na lata. At ihana Yasmin Rivera, ayan, apulo na yung Banwa Yasmin, happy birthday po kaya kayo nang. And Hana, balo ko mag-enjoy kayo, laganas naman, nanumang okasyon, abe-abe kayong pamilya. Pangadi ko po, ing masikan yung pamikakatawan, ampong mas marakal pa o makabang diye pa po ing datang. Kaya kayong Hana nenang. Ayan, happy birthday also to Mary Rose Bognot Kabato. Ayan, kalaguna po nga ching Mary Rose keng kayang letrato. Lakwas na po ngening aldo ni kayang kebaytan. Yan, very happy yan naman king kayang birthday for sure. Princess Joy Manabat Salonga, happy birthday po kaya kayo. Bida taya naman ngening Aldo. Yaching Lilia Nemi. Balo yu po reng Nemi family. Metong la po ka reng avid viewers tam kaya katamang programa. Inya naman po, Aching Lilia, happy birthday po kaya kayo. At sana mas kumaba pa po ing ibiyenang live kaya kayo ning kaya katamong apong gino. At ikayungan po na mag-birthday, Emmy Agrit, malyari yung pong i-shoutout, ban kanita, ada kemi po king kaya katamo pong programa. Anyway, ini po talagang programa nga ini, babiyemya po kaya kayo bang maging dalaning kaya katamong pamitalamitam, lakwas po king kaya katamong live ne po. Ini naman po yung kaya katamong question of the week, palwal yun kapatad. Yung kaya katampong question of the week, Reni Puret ang tatanggap 13th month pay. Na ano po yung balak yung pikagastusan o balak yung pigamitan, kareng tanggapan yung ren. Po. For sure, uling malapit yun ang tanggapan, magbalak na kayo. Po.
At king pami katago na inilawan tano man po ne, rengke katamo pong Balitang Balen. Balita Keti, Labuad, Kapampangan. O ini po yung tamang mumunang balita, may git 37% ne incompletion na ning phase 2 na ning North-South Commuter Railway Project king kasalungsungan. Agpang po king Department of Transportation, pagsadyan na naman din gamitang express trains. Para king detalye ay ni po yung report ng JM De Jesus. At naging 37.4% ang physical completion na ng Phase 2 ng North-South Commuter Railway o NSCR project as of November 14, 2023 at pangkin Department of Transportation. Sakop na ng Phase 2 ng misabing proyekto ang ruta magumpisa Malolos City, Bulacan hanggang Clark International Airport. Agpang pakin DOTR, pagsadyan dala naman din gamitang express trains ang magbiyahe Manibatan Metro Manila hanggang Clark and vice versa. Nilatag na kano yung joint venture contract ng pilatan ng gobyerno at Mitsubishi Corporation ng Japan ang pong konstruksyones y Auxiliar de Ferrocarriles ng Espanya. Beliwanag ng NSCR Extension Project Manager Narciso Preclaro Jr., amiras king 8.7 billion pesos ang kailangang pondo para karipitong express trains. So yung CP NS03 or yung contract package NS03 is for the limited express train sets. So meron tong 7 train set, tapos kada train set may 8 bagon or 8 rolling stock. So in total under the contract may ipoprocure na 56 rolling stocks. Sa ibang bansa pa gagawin yung mga bagon, doon din i-manufacture tsaka doon din i-test. Tapos pagdating naman dito sa Pilipinas, pag-deliver dito, meron pa rin naman mga testing na gagawin. Basic in disenyo, bulay iyang 160 km per hour ding express trains at elatok ng karing ega-naga ng istasyon dakalupa ring normal train sets ang mamulay 120 km per hour. Pauling na nini, pwede na mag-commute mag-umpis sa Clark papuntang Metro Manila, kilob na ning metro nga oras. Design siya to run at speeds of 120 km per hour and yung system natin at maximum capacity at peak capacity can handle 1 train every 3 minutes or 3-minute headways. Agpangkang Preclaro Jr., magamit lang ng express trains ustong fully operational na yung Phase 1 at Phase 2 ng proyekto asahan dang mayari ki 2029. Basic in disenyo na ni DOTR, atin niyang 51 train sets at 408 baguning mabilugan North-South Commuter Railway Project. Yako po yung kaya kayong talasuy, JM De Jesus, ating pusong pakabalen. Ay, ito na pong masanting nga balita. Yan, ne po. Bilis po yung kaya katamong transportation at saka ita na makaing mangga talabuntok na yung pisasabiyang pa magluslus keng Manila. Uling pong mas may pabilis ne. Yung pangadita na po na alang na naman magang aberya bakanta agad tayo pong pakinabangan ing proyekto ngayon. Kaya katampang tutuking balita, balaos kano, ing paamamya ng kebalwa ng Bangko Sentral ng Pilipinas kareng memalen tungkol keng cybersecurity, and financial literacy po ne. Kaya be kareng karelang strategy ing pamag-tie up kareng niyaliwang government agencies. Dapot, agpang po keng BSP, cybersecurity is everyone's priority. Ay ni po yung report. Dakal ka rin kaya katamong kabalen ng ginamit digital transactions sa niyang kasagsaganan ng COVID-19 pandemic. Pauli da kasi rin lockdown restrictions at pamaniwas kem virus, mas megi masaguli para ka rin kaya raklaning manually mamayad at maski na pa mag-invest online. Ating online dependency da rin dakal kaya katamo, mitaglus na dya pangalan ng pandemya. Kasabi na naman nini, meron kala naman din kawatan na maintun malyaring biktima online. Agpangkim Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ating may iyaliwang paralan na dapat tukyan bang apasikan ng kaya katamong cybersecurity. Pag wala yung sangla ATM, wag natin gagawin yun. Tapos, yung paggamit ng password, dapat strong yung password, hindi yung very obvious. So, dapat strong, maraming characters, may numerical, may capital, may lowercase. Paliwanag na ning Acting Director na ning BSP Economic and Financial Learning Office ay Arnel Adrian Salva, responsibilidad din balang sabla ang cybersecurity. So, magsimula tayo mag-ingat sa sarili nating transactions. And then, of course, the government is doing its part. And then, the players are also doing their part.
Kasi pag nasira yung tiwala dun sa digital payments, mahirap siyang paakyatin pa further, di ba? Kasi sabi nga nila sa English, once burnt, twice shy. Pagka nadali ka na, parang ayaw mo na magtiwala. So dapat mag-ingat tayo in the first place para imbis na masunog tayo at matakot gumamit, maging maganda yung experience natin para maengganyo tayong magpatuloy at ikalat din natin sa iba. But we cannot take for granted yung sarili nating share sa responsibility. Agpang naman king Bank Officer 5 ng Payments Policy and Development Department ng BSP ay Aldwin Nacional, susulong da naman ng cybersecurity kapamilita na ng mayayaliwang regulasyon. We issued various circulars and memoranda to all our supervised institutions to strengthen their cybersecurity policies and to have in place those that address incidents such as hacking, phishing, and all of the other cyber incidents. So mainly, this is through regulation as well as reminders. Samantala, balaos naman kano yung partnership na ng BSP kada mayayaliwang government agencies, bang pasiknangan yung financial literacy at Kebal 1, kin digital transactions na rin kaya katamong kabalen lakwas na arang at syukara marginalized sector. In partnering with relevant agencies, including, as I said, DSWD, yung pong ating mga kababayan, nararating natin through them. So, just as an overview, dun sa mga partnerships po existing, including DSWD, we train po yung mga trainers nila. So, may mga identified trainers po yung mga ahensya na kapartner natin. Kinakapacitate po natin sila. Through our CSR project, sir, pumupunta kami. Nag-start kami last year. Pumunta kami sa Camias Elementary School sa Porac. Part ng aming CSR Brigada Eskwela ay yung pag-educate ng ating mga estudyante na belonging to the IT, no? Yung mga Aita Maganchi yata yung nasa Porac. Aita Maganchi sila, pati yung mga teacher. Kaya Liana Canilaw, ako po yung kaya kayong Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen. Yan po, ne, bali po kay panahunay ni talagang reng online transactions, ne, etana na po makali siya, kareni niya naman, karas keng cyber security, mas ita po yung pasik na nga tamot, salamat keng BSP, pauli ning atin la po makapamamya kay balwan, ne, bakan etamo po tatakot na mag-try kitang mas mabilis online transactions. Anyway, kailangan ta naman din naman itam po mismo, maging critical tamo po, neng luluban tamo yung makanyang klase na ning transaction. Ela po mawala ret ang scam makanya ne, pero atyo po kaya katamo nung makanantop tampong mas maging maingat. O reni po no, mi kakarakal no po rin magkomento keng kaya katamo pong live. Ne, mat paninayan da nala po rin guest tamo ngayon Aldo. Hello po to Zumba Craze na laganas pong manbe kaya katamo na atyo po keng Gardena, California. Thank you po keng Aldoldo yung pong pamanalbe kaya kami. Pabaluan nyo kaya po atang minuli kayo keti Pilipinas. Baka kanita po agrit na kayo naman po. Maleyo po makapasyal kayo naman po. Kaya ni Nepo. O ini naman po yung kaya katamong tutuking balita top 6 ya. Ing tubong Tarlac ay Daniel Hansley Machas king November 2023 pharmacist licensure examination kaya rin ang menikuang 92.05% rating. Kabyas na po. May graduating Machas king Angeles University Foundation o AUF king Angeles City kadwa na naman kareng top 10 kadwaya po na kareng top 10 performing schools king may sabing exam. Many kwayang 96.10% passing rate po ning kapanibalanan ning AUF. Samantala, pampito naman ing Centro Escolar University Malolos kareng top performing schools. Kaibat ng many kwang 87.72% passing percentage.
Ken tamo po papatunayan kabalen na eta na po kailangan makipagsiksikan Manila, dumayo keng Manila, ban kanta po makapantunta mo pong eskwelaang mag-offer quality education. Keni mo pong kaya katamong probinsya nga hanapin po ring countryside educational institutions po. Ela naman pa italwi kareng eskwela keng Manila ampong aluwa pang mga regular eskwela po. Keti, Pilipinas ne po. King pamikatago na ini kabalen, kilalanan tane po yung kakatamong digital TV viewer of the day. Yung kakatamong digital TV viewer of the day, yapi ni Berhido Indusil Jr. Kanya pong San Ildefonso, Ken Bulacan po, at ing kayang ginamit apin ing for the box. Ayan, lawin niya po. Manalbeyang mutya ng Pilipinas. Anyang kwananing letratong ayan. Takala salamat, Birhido, at masanting siguro yung signal tamo king kaya kayo at sana mag-enjoy ka king paamanalbe CLTV 36. Nung bisa na kayo man pumiyabe Kenny mag-selfie kayo po kaya ben kaya kayong TV bakang taakit na kayo rin po itsura kabang malbe kayo king kaya katamang pong istasyon king digital test broadcast sa inyo la po rin pictures yung king official Facebook page ng CLTV 36 as CLTV 36 official. Po, taglus-taglus siya po yung kakatamong digital test broadcast na yan. Gaya po nga may gumpisa po October 16 at hanggang ngayon po mula 7 to 10 p.m. Digital test broadcast po rin. Ang sabihan nung maka-analog kayo, pa mo po, ILBN. Pero nung digital kayo, akit pong masalang-masala. Makanyan pa man, keng December 1 to 6 po. Ngayon mo rin banwa kayo yung digital test broadcast mo po magumpisa pong 12 noon. Buri nang sabihan kabuklat na po na ning nanu pata. Akit yun na kami timano kayong digital, malino. Lakwas kami pong melago at mesanting ning kaya kayong kayabeng i-Jody. Kabanging analog TV po, magumpisayang 8:30 to 11:55. Tayo kami po ILBN ka rin. Katuklo napin po ning 12 digital tanan po. Ini po ang mo pong pamag sa Jacking whole day digital broadcast. King December 7. Buri nang sabihin kabalen King December 7. Tandaan niyo po rin petsa. Alas 8 na ning abak hanggang pong alas 9 ning bengiya ing digital broadcast tamo malino tana po. Inya bakan tama kapag sadya kayo naman po nung po digital ing kaya kayong television magkain na kayo pong digital TV box o sali kayo pong TV na digital ready po. O kabalen, api na po rin, din kaya katampong balita, mga santing balita, kaya kaya katamong kaluguran, alabuad Kapampangan. Eko pumama ko king pamanalbe, king nanu pata. Uling kaya kami pa magbalik pakibaluan taming detalye, ning antabayan ng Supermodel Torak 2023. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanya. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.
Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Magbalik ka po yung nanu pata kabalen nandin ikit yung ketang kaya katamong wide shot ne. Aliwa po i-Jody Burr yung kayabe ako na mag-transform. Apin po yung kaya katamong bisita yan. Uling kayong pami katago na inimong tatana po kayong pami talamitam tamong ening aldo. Pisabyan tayo po ining ligligan legwan ampong sentingan na metong po kareng prestigious competitions na beauty pageants po kayong balena ning por apining supermodel Porac 2023. Kaya be tayo po yung overall head ng competition. Ala pong aliwano ne, itita tan, tita, welcome. Kaya katamo pong show. Thank you po, ma'am. Maya Paugto po, Nano Pata, TV 36. What tita po, ating kamburing shout out, balok marakala rin candidates, pero reta nang buri mong sabyan alagyo na magpagal mo naman para king event yung ngayon. Yes, watching Malago. Maya Paugto po, TV 36. Ako po, Barangay Santa Cruz, rin pong Lucas family, De Leon, Sedoy family. Rin ka akong pauna ka na, siyempre po yung Supermodel family, organizers, and siyempre po yung kanako pong mapanyaw, imamuway yung Laughlin, imutyan ng Pilipinas Central Luzon. Ngayon nga, be mo tita. Ngayon nga Aldo, i-mention niya naman, kapag narugong very supportive ya kaya ka. Opo. Dakal pong salamat. Ayun po kayong Barangay Santa Cruz and Rempong Porac. Thank you po. Yes. Bali po itita tan, nung akakit yung pulaga na siya mag-comment kaya katamo, kaya katamong nanu pa tami. Itong nga po ka rin nga, Yes, malugod tampong fine ko talapanalbe. po, Opo. Akit yan po ka rin nga na Tan Ramos Lucas ne po. O nang itita tan, iyan po kabud malbe. Metong nga po talaga ka rin nga sabi tamong gugusal, manigobra. Bakan ta makapagpalto tamo pong retang sabi tampi, supermodels kayong Porac, retang maging future beauty queens, anam po, syempre retang kaya katampong kaya lalaki na pambato tamo naman eh. Pero tita, buri kaya pong abalo, kasi 6th year na niling supermodel Porac. Makanano niya pong isipan, nagawa niya pong muna, makanano niya pong, kailangan pala atin tamong makanining competition. Yes, ma'am, at yung Malago. Bali po, mag-start kami po actually, the Supermodel Central Luzon. Headed by our beloved late Tito Andy De Leon po. So, uli na po ng supermodel, mag-start la po kayo ni Renkia Tamo kaya nakapampangan. May ito po ka rin ni Miss Camille Guevara na mag-start din po as modelo ng supermodel. That was 2012 po. Mutya ng Pilipinas, Asia Pacific International po. So, kanya pong kalalakihan, something naman po, Ginoong Anthony Flores na maging Man of Universe po. At last 2 years ago po before pandemic, Ma'am Sing Malago, kaya pong Florida Blanca, John Paul Santos po, ang po Juliana Caraeg na bilang Supermodel International po.
Kung ko karang kwento Nga mo po. rin, tita. Buri nang sabyan, makakapagpalto kayo po talaga. Karetang quality na Apo. makanya ng panlaban Yes, tamo kay Pilipinas ang po kay international competition. Ngayon po, anya po ketang supermodel Central Luzon, alapang porak kanta na kumbaga Alapang. alapang. Ngayon isip yun na mika keng porak mo naman. Yes, ma'am. Kumusta anyang mo munang banwayo? Siyempre, i-introduce siya talaga yan. Kumusta? Tapos, ang gana ngayon, moving from that year na mag-start kayo, tapos ngayon, kumusta in development? Yes, ma'am. Uli po ngayon, ma'am, balota naman po na yung Pampanga liya mo po king santing yaman na pa magluto, maging sentro ta na rin po ng pageant. So, naman po maging masakit. Uli pong rin kayo nakan, mas asasopan tala pag developing skills da, and po yung self-confidence da, para maging stepping stone da po, para karang national, ang pong karelang karen pong balen, burida pong labanan, like motyaning porang po. Yes. Actually, tita, pag pisabihan tayo kasi, when we hear the word model, alawan tayo na it's very different from mutsal, akan, makanya na po. Pero at ating ko po nga ikit na sabihan nyo na you chose the term supermodel because alita mo after ketang physical beauty. Can you expound on that, tita? Po, from the word supermodel po, ini po, tuturo mo po bilang masanting santing o lagu. Tuturo mo po itang malapit king Diyos, pamanyaw, king komunidad. Mo po pa magrampa. Ay kaya nakan po. Yes, bala mo, aliya mo ketang physical beauty ka, Yes, ma'am. ketang intelligence model na nun, kay ka, bala mo holistic, Yeah, pangkabuuan, apo. modelo kang akakit, dalang tao kay porak nepo. Tita, this year, makananula po karakal, din kaya katamong candidates, kay nga karang kay lalaki na po kay babay. Opo. Uling sa da po rin kapatid da LGBTQ family, ang po rin kalaguran. Ang ini po 2023, anak kaya pong kasaya, uli po may nabot la pong ring kalalakihan, 31 la po. At then pong malago po, kaila po ma'am, 17 la po. Ang ini po, inopen niya po yung LGBT na may ka-pride category, 2 years last year po. At yung tamo pong 16, LGBT pride po. O yan, ikit yun po. Very inclusive na po. Kaya lalakinan kay babayinan Apo. na po rin kay Yes, ma'am. LGBT. Kasi pinaman, napapansinan tampo ka rin nga pageants na behind the scene. Ing magpalagu, ing magpasanting, apin ring LGBT, kaya katamo na. Pero it's time na siguro kayabe tala naman kay meto nga pageant. Kaya po pong kasanting kitang gewa yung ay kay nga supermodel pora. Pero tita bayo kay isunduin ko tang kaya kapota maghinakit la rin kaya katamong mag-comment net. I Kerbin James Alvaro watching from Porac. Metong nga po kano, kareng organizers Yes, ne. Hello po, congratulations kong Kerwin. Ay ni Abet ay Tito Tan Kenny ne. April Boy Alipio watching from Porac. Supermodel Porac ya po kano candidate number 6. Ayan, very supportive la kaya kayo. Ann Mendoza, Malbeya naman, Evol, Lovely, Kalugurano, siguro Tito Denny. Richmond Organizer. Baluyot, Isip, yan, Manalbe. Judy Escoto, one of the female candidates. Ayan, Manalbe, yan mo naman po kaya katamo. O sige po, basta monitor kayo po ini. Ayan, hello, Lee Basilio Gozon, Tito Tan. Hello, Ayan. kanong nga na. Sir Lee po. Wametong tamo ka rin nga vloggers. Akay ko na rin, guest ko na mo naman kaya katam. Jovan Season Canlas, hello. Kaya ba yan naman ka rin candidates tamo na. Tita, isundo kaya mo yung kutangko. Apo. Makananing pamiyaliwa, aside ketang syempre itang objective view na makapagpalwal, holistic youth model ne po. Nano pa itang pamiyaliwa yung kay pageant, nanong atin ketang pag sinabi tamong supermodel po, nanong gagawan daretang anak areta during the competition? Opo, at malago. Bali po ma'am, rampaya po. Bali po ngini pong ban, wala na po ngini, ligligan da po da rin, best designer Pampanga na invite me para for kayo pong celebration ng year 6. So, chula po rin designers na ila po mamiblas po karing modelo po ng supermodel po. So, retang obra da rin designers tam di nando biye. Yes, Dening kaya katamong candidates sa nepo. Nanulap mo po retang kategoryang irampada kanyan. Opo. Bali ma'am, at yung lago yung category mi po king, actually po po pre-pageant. Ay, yeah. Sige po, sabi tayo po later. Apo, yung kategorya po, ala naman pong summer wear or sexy. So, ayan po yung maging behind the scene po ng photoshoot.
Opo. So, atin tamo pong casual wear, makanyan, o makanano. Apo, ma'am. Casual, high fashion, ma'am. Ang po apong gown, formal wear, ma'am. O ngeni sabi mo, Pintita, ngeni yung pre-pageant na Apo, niyang oras. Pota pong alas 7. Yes, no, karinya po gawin. Aking ping usesong ko lapid po. Is it open? Apo, public open po. Pwede. O yan, pwede ko pong manalbe. Lawin tala po rin pag maragul tamo pong supermodel candidates na rin talagang dinevelop ng Tita Bakanta abyan na kaya katamong mas anting kanam ng banwa. Tita, makanano yung pili din, may audition or what? Makana yung proseso? Opo, ma'am, at malago. May screening po. Actually po, online pa po mangutang na nung kapila ng screening. Tapos kayong page po, and then the personal, kayong message la po kaya kami. Tapos sabi mo po, mag-message la kaya ang page po ng Supermodel Pora. Wow. Tita, ngayon pre-pageant you po na. Nanula mo retang gawan doon? Nanula atin ang kategorya ng rampada for today? Apo, ma'am, at malago. Yung kategorya po po in casual wear, ang po personality beauty, ang po itang 20% po katang ramp ability. Pag sinabing personality beauty, lawando po nung makananula kain siguro tang projection Yes, makantaya ma'am. ni Ita Tita. pong voice po, ang pong leguan po something. Siguro later, Tita, ulingi ka maluwat na kang tatalang pageant, maging kang committee member, daring miyaliwang pageant po kay nga Pampanga and Central Luzon, of course, ne. Kwento yu po siguro ne, Tita. Bakan ta abalo daring manal beta mo. Makanano lalawan nyo kareng anak. Bang sabi yung, kasi sabi da, ikayo po kanong, makanya natin kayong eye for beauty, eye for talent, itang makanta, makanano mo pong abalo na ingneto nga anak, bala mo atin yung quality para makyabe kareng pageant. Na ano po ilalawan nyo? Of course, in-screen nyo rin. So, naano laretang linawe yung karela. Bakan taretang pamiya kapakyabe. Sabi da kayong sarili da, siguro metong ko karetang pantunan ng Tito Tan, at ning supermodel pora karing daratang abanwa. Yan po yung kaya katamong pakibaluan kabalen, kayong pa magbalik na po ning kwentuhan ming Tita Tan, kaya ni po kayong nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.
Manyaman po talaga kayong Pampanga, uling keti po ne akakita mo mi kakarakal lareng ligligan, legwan ang pong sentingan, uling tune pong deng kapampangan, ini po ing metong kareng ke katamong kapangan, o si Map, ating pong kalupa ng Tito Tan, kene ne, na makapag-establish la po o makagawa la po nga mga santing ligligan ne, para po kareng kay nakang kapampangan, apin po ing supermodel Porac 2023 na atyo na po kayong Kanamdang Banwa ngeni. Tita Tan, ikakapilan mo luba nining makanining pa mag-organize, makiabe kami itong kakaretang talapan ni Bala, karang ligligan keti kem Pampanga. Talagang buri mo. Fashion na, ma'am. At yun na po talaga kaya katama. Wow. Nakwarin ka santingan. Wata buri-buri mo. Kaila ba rin Kapampangan? Di kayo nakang Kapampangan. Kasi, di ba, ewari po, tapong ating tamong gaga, nung alam mag-participate, nung ring, bala mo etamo kakitutang interesado la rin kayo nakan. Bilala ko, taga na, pero ikataglus-taglus. Nano nga pansinan mo, wari ka rin kayo nakan? Bilang LGBT po si challenge po ito, para mo balang po mas parating ka po may itong handog kaya kang balen Kapampangan. So po, nga po, mga tami pong pagsikapan na makadiscovery kami po at makapag-entry tamo, mo po national, pati po kay international, na sana po, Kapampangan na po ding discovery tamo. Yes. Sana ka rin aliwang balen, may kamakanyan mo naman po na tita, bakan tayo tang, kumbaga, manikwala naman pong idea, yes. Kaya kayong pag-umpisan makain. Manalbeya po, kaya katamo pong Provincial Directress ng Mutyaning Pilipinas, Pampanga, Tita Weng, Laughlin, Tita Weng. O ining kaya sabi na po, pag maragol na kayo pong Tita Weng, na metong niya po karing stop mi Tita Tana, na kay Mutyaning Pilipinas, Pampanga. Yes, Tita Weng, lawen mo naman yung kayabe mingeni. Uli ning kayang supermodel Porac ne po. Hello to RA Salalila, naman albe po ngeni kaya katamo. Ijuban Season Carlos, naman albe mo naman. Judy Escoto, dakal pong salamat. At kayo nga pong makatutok ang Tita Tan, lakwas na rin candidates lo. Kaya pasakitan na bunto kay Tito Tan, dakal pang banwang kailangan na ini nga supermodel Porac mababating. Tita, nano mong sasabyan mo, natural, brief yun lang, kaya kayong candidates, sasabyanan nyo lang karetang do's and don'ts na, nano impakapanabilin mo karela, nang sasabyanan mo rin nga na karela? Kaya kami po kasi motto, the alphabet po ang ABC. Sige po. A for the attitude, in B, behavior, tapong si communication to others. Bayo po itang santing. Siyempre, kailangan niya po itang masanting nga puso. Yes. Kumusta naman, naapansinan mo, sabihan da kasi rin, kaya naka medyo may atila kasyasa na buntok, ne? Pero, kumusta po, makanano nyo po instill, makanano po nyo po tuturo karela, yung disiplina, lakwas na ning ating kayong practices or trainings, makanyan? So far po, Porac yung kainakan, okay naman po. Malapit naman po kayong Gino. So, tutuloy mo po itang sto naman po pangadagol at rin ngari hanga ko po at okay na naman po ting modelo ng Porac, supermodel Porac. Opo. Tita makanani yan, after joining supermodel Porac, mamili tamo for girls, mamili tamo pa ka rin kalalakinan, mamili tamo for LGBTQIA+ community. Punta kayo na, what's next? Opo. Yes, ma'am. Very good po. Yapin po, after na po ng Supermodel Porac, came pong Munisipyo Porac, meron din pong celebration ng pong Catalina. Pwede lang po i-entry po bilang Mutyaning Porac na dakal na rin po may nibatan Mutyaning Porac na pumiras na po Kapampangan. So, maging stepping stone niya po yung Supermodel. Yes. So, Mutyanang Pilipinas po, ang po karing Man of Universe. Yapin po, masaya kami po, dakal tamo po produkto ng supermodel, ma'am. Yes. Bala mo nga kay ko karin Tito Tan, itang supermodel Porac, karin nyo la uhubugan. Karin nyo la di-develop, detang kaya katamo. Happy naman po, tang sinabak may Mutyaning Porac. Ready ne. Yes, ready, biasa neng rumampa, itang attitude, itang behavior, and how to communicate with other candidates and other people, ne. Aturo yun na po karela. Kasanting na po, ditang ikayo kayong Porac, kasanting na po nitang steps
agagawan yon Thank you po. Kanyapin po karas kay nga mutyaning Kapampangan talagang metong lakaring strong contenders tamo ring kaya katamo po nga tao kayong po representatives na po ning Porak. Tita, ining kaya kayong kayong supermodel Porak. Baka na ano kalwating preparasyon nyo? Kapilang kayo kapilang nga mag-starting screening, makanyan. At saka o si makalain niya po talaga kay nga kapiesta na nga pong Santa Catalina ni Porak ining event ay na yearly makanya niya pecha. Opo ma'am, Ching Malago. Bali po ma'am, pero po yearly po, manaliwaya po yung calendar na po ng pong Piyestang Catalina. So, adakal po activity. So, ngayon po, sa kakabay na po ng Binulo Festival, na po rin po yung pre-pageant. So bala mo, one of the events, Opo, ma'am. kayong kampiestan talaga, yapi ni Tita, makanano kayo karakal? Ninong organ, yes, you are the head overall organizer na po nining supermodel. Pero nino pong kayabe, you Kenny? Opo, ang section kumutik po sobra la po kasi pag nga po ang tsukukeng obra, bago obra lang po. Ang kanako po ang executive committee, dahil pong pasalamat karela kasi biniyade pong puso at delegasyon ng karelang amanyagop kayong pong supermodel. ERC, magkamay po pilido, RC Calma po, Joliver Soto, apin po rin pictures hindi kami po si RC Calma, si Joliver, si Asia Anikali, screen name la po yan. Irasa Lalila po, yan. Ang po rin sipag ko pong magaling pong photographer, Sir Marlon po Jeffrey Lucas po, Project J. Makanano ka ba yung preparasyon nyo? Kasi karakal kailangan i-ready na. Oo, ma'am. Actually, ma'am, start kami po October. Tapos po uli po medyo menging hadlang niya po ang election ban. Yes, correct. Mag-start kami pa po actually this November. After na po ng election, barangay election. Yan. Manal Bea po, Erlene Aguilar. Hello po kanu, Tita Tan. Okay, Anicel Oria. Pa-shoutout po kay Madam Weng Laughlin, Erlene Aguilar at Alaw Jack Adam Ramos. Makanyan mo naman po Paul Wolf, the second. Manal Bea kaya katamu. Anicel Oria. Mamatana na. Dakal kayo po talaga kay supporters ne po. Tita, kumusta naman yung suporta ng local government unit kaya kayo? Yung gobyerno, munisipyo? Po. Pasalamat kami po kay Bayong Porac, yung lugod na po kay LGBT community. Actually po, dahil 1 month siya po yung activity ng Porac. So thankful kami rin po karin pong kalaguran ng po rin like po Imam Weng na pamanyaw po kay kami, lugod po kay LGBT community. Tita ay na mag-chat kay ni Sir GLP Tiana. Hello po Tita Tan Ramos Lucas. John Lester Yuson. Malago ka, Tito Tan. Thank you. At saka po yung Richmond Baluyot. Ayan, mag-send yung heart. Ayan, see you po later, Tito Tana, kaya beyo po din kay nga Committee lang po, walking committee. Tita, makana yan, nanularetang title at stakes, kaya nga kaya katamo competition. Kasi, for example, daramdam tayo, ating supermodel Malago or supermodel Masanting and all, nanularetang titles ako kuwanan nyo kaya ni. Met nga mo, supermodel Porac yan mo. Opo, ma'am. Supermodel Porac po. Lalaki, babae. Opo. At saka Male, female, tapos po itang parade category. So atlo. Tapos retang minor awards na mo Yes, po ma'am. kanita. Tita, kay ining super, makanano kasi Reni, kaya nakanla Reni Opo. Magaral, Yes, ma'am. makanta. Makanano, karakal na biray may kiabe, buri ng sabyan na. Mamanage yung masalese Thank you oras po. ne po. Apektado pamagal. Makanano po yung kagawan nyo, bakan tarugo-ero makokompromise yung karelang pamagaran. Bali po ma'am, mag-orientation kami kay mamila po schedule. So para mag-bit kami po kitang schedule kasi magobra kami rin po as po. At tapos estudyantila po. So masakit po talaga mag-bit schedule. Pero po excuse nila po ang pong atin lang reason minsan po na kareng school. Sabi ko, past priority kita. Yes. Pwede naman po mag-absent. Yes. Thank you, Tita, kasi very kayo understanding niya po Apo. yung supermodel Porac management niya, karang kaya katamo po nga. Kaya nakan kasi nung etano po, medyo maging linyat bagya makata po tarugueno makyabe uli nga makokompromising Yes, pa mag-aral da. Pero makanya na antin dyan nyo lang. Mas anting nga baragula bagay po para ka. Tita, please, medyo makulangan tang oras. Invite nyo lang po rin kaya katamong Manalbec and coronation, pre-pageant and coronation night. Sabi niyo po nung kapilan at nung karila po pwedeng Manalbec. Opo.
Ang katanda kayo po, Tambengi, in pre-pageant po ng Supermodel 2023, King Jose Songko, apin po yung pre-gala, at yun po yung kaya kaming grand coronation po, kaya pong November 23, Jose Songko ya po, November 23, Poro Kenyo, Manalbeta po. Opo, last na mo tita, karang kaya kang candidates o ren karakalda na nuruguing mensahe mo karela. To our supermodel candidates and organizer, on behalf of Top Production, your Tito Tan, dakal-dakal pong salamat. Binyo po maragulati wala kaya kami. Good luck po kaya katamongan, kaya paratang tamong a big night and popong prigila. Dakal-dakal pong salamat kay lugod at iwala yung binyo po kan Top Productions. Okay, dakala salamat, Thank Tita you rin Tan. po, ma'am. Akwatin ko naman message ka rin kaya kang candidates. Yung pa kalago, uling Tita Tan, ya pamuri ng Reyna, naning supermodel, porak niya, ang ganda nung gawan nyo. May yakwain kaya nga corona. Inya po, tukyan nyo Thank you, po ma'am. ring instruction ng Tita Tan, based kaya kaming kwentuhan. Alaya po nga, kapag nasa ni Tita Tan, nun po itang makapag-produce siya po nga, kay na ka, na porakenyo na apag maragulta mo po, ali mo po kaya kayong balen, ali mo po kay ni Kem Pampanga at Kem Pilipinas, nunay kayong mabilog ayato. Good luck po kaya kayong ang candidates. Once again, good luck kaya kayo pong Thank you, ma'am. organizers, Tita Tita Tan. Madago. Opo. Kaya katampa, magbalik ka balen, magkatatampan, of course, gamulan tayong amanong si Swan. Ako pumawak. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Wa naman po, mamanuli na kay Keti Kem Pampanga. Lakwas po ngening Disyembre. Uling nakatamo pong kadakal activities. Kani po king katamong kaluguran, probinsya ne po. At intaon po kanyan malapit ne, ing Sinukwan Festival 2023 ne po. Akitaan po mamuklayan December 2 ne po. December 2 pa mo, akita na daily activities. Reng aliwa po i-live tala kayong CLTV. Makanyan mo naman po atin tamo pong Pampanga Day Celebration. Mag-start yung December 4. Sapin-sapin na lareng aktibidad no ka rin ka pa ne po. At syempre po katamong Giant Lantern Festival. Aliwa mo po ita mismong December 16 ang tabayanan nyo. Nune po atin la pa pong makalatag pre-GLF activities. Then po ayal benula live keng CLTV 36. Balo yun naman po yung katamong istasyon. Na po pabren na EU akit. Deni nga mga palyari po ket tilabuad Kapampangan no ka rin kayo man. Ngeni po, detang excited tanggap 13th month pay o hindi na po yung kutang mi kaya kayo. Nano mong balak yung pikagastusan o pigamitan, king kaya kayong 13th month pay. Natanggapan nyo na rin kapit na, tanggap na lang ngayon November. Then kapit na naman, tanggapan na lang December. Nanong i-komento yun. Nga ng Franklin Pacho, pamye ko lang aginaldo, wow! Galanti ay kong Franklin. Swelo da naman po, pakalawin niya po itsure kong Franklin. Po takilala ye, pumila kayo karela keng Pasko, pamye nong aginaldo, den kayang 13th month pay. Thank you in advance kong Franklin. Nga nang Ricky David, balak ko sanang magpa-reband. Kaso aga na ka ako, ana ako palang buwak. Ika naman kong Ricky, o nung ka makapagpa-reband, sali na ka mong wig. O kaya naman, magpatanam kang mapila na buwak. Kasya la rin kaya kang 13th month pay. Ne, Kuya Ricky. Oreta po na kita lang po rekomendo na rin kaya katamong kabalin. Aga nakakumo po na nagmisarugating mag-comment king kaya katamong live. Makanano naman kanuruguretang alang tanggapan 13th month pay ne. O nung wala ko pong tanggapan 13th month pay, lawan nyo po rin kayabe yung bale, rin kaya kayo nga asawa, kapatad, pota, atin la pong tanggapan, sumalod tamo po. Sabi nyo karela, iabeda na kayo karelang pikagastusan ne po. Yapin yan po yung pikamasanting, idake tala po. Rin kaya katamong tatanggapan, bonus ang po pong 13th
month pay. Taglos ko po makiabe king kaya katamong programa. Pakibatan niya po, di kayo pumanalbe kang kasalong kuisungan nung ating kayong 13th month pay. Pwede mo namang hugot po, ating kayong hugot. Baliw po retang sabihan ng dugpala mo kayong gamat da kay ba't mabating nala. Pwede yun po ang gamitan ng atang programa. Banganta, palwalyo po, reng hugot yung ren. Anyway, kabang mag-type kayo, kaya kayong komento, magkanta taong pa, bisa kayo po. O sige po, tara sabayan tayo, kantang ini. Kitang duyan na makaba, karin kata memyadungan, kingkulot ni matuang balik, hakikatang keraklan, lalam na ning mangga, tinali ng tatang, ininglubi, mabiyaya pang, makakawal ka rin sa watang yuyu na neng koya, induyan king ligaya, asa sangap ko'y malinis, pagisnawan ning mula. Iya't sigo ang Panginoon, manalbelang makatiman, kining puso, kining oras, lubog, alam ang saksi ka rin, paninap ko, inmasalang ulan. Santungan kong babalikan, impyerno, kapas naman. Niyang itatang agyuna pa, kiupa kaya iksiganan, marimlan ng gama, gapunin kabiyayan, iinda kong maningapya, isasala hindulan, ingrasya ning Ginoo, magaling pagnanagka. Saksi na rin ang inap ko, inmasalang ulan.
bala mo po kano, dinuya niya Lolo Ray, ketang kanta nga kasanting na pong pakiramdaman, ane pong kasanting itang mensahe, nakagaling na po may kantaning kabalenta mong itatang Renato Pitok ne po, at balo yu po, ikay Sir J. Gopez ne po, metong niya po kareng magaling composers, tamo pong kapampangan yan, balo ke po personally, kilala ke po Sir J. Marakal ne pong competition kem pa mag-compose kanta, in kaya pong penyambutan, inya balo ko na istong yang mag-compose, anyang akike pa mo yung kanta, ang gapang eke padimdam, balo ko po aburyanan tayangan. Masanting nga sigurong pakramdaman takabang makaduyan tamo ne Lolo Ray. Kasi bala mo pagele da kane. Neksanting keng balugbog, ane pa pong kasanting keng kaya katamong salo. Congratulations kong Jane, ketang kanta mo nga please mag-compose kayo pa pong makanita. Bakanta dakal kami pong patigtig. Kaya ni po keng kaya katamong programa. King pami katago na inibaitan pala, mayari aga na kako. Congratulations to all newly elected barangay officials po keng Arayat, Pampanga ne po. Ngayon po, ngayon karelang oath-taking. Kaya today, in karelang official first day as a new barangay officials ne po. Once again, congratulations. Lalo na po, king kanakong kapatad, aming nyambut mo naman pong Kapitan Rizal-Lumbang, ning barangay Kupang, Arayat, Pampanga. At this point, gamulan tani man po, in kaya katamong amanong si Swan. Dagdagan tala ring amano at kaya kayong gagamitan. In kaya katampong Kapampangan word of the day, ipakit yun O yan po in kaya katamong Kapampangan word of the day, misapwak, isinilang, born in English. Pero madalas, daramdaman tayo po yung misapwak, in term, gagamitan tayo po itang mibait. Nga tamo po na. Pero po, ing metong kareng matuwang Kapampangan kay mibait o isinilang, apin po ing misapwak. Nung pakramdaman niya itang kaya katamong himno ning Kapampangan, Kapampangan misapwak, king legwana ning alaya. So, di niya, misapwak, mibait. Nepo, gamitan niya po yan, bakang taeya po mababating. Mayari niya po yung metong oras sa pamitalamitam tamo ngening aldoning Miyerkules, nano pa ta, abayan nyo ko pong pasibayo. Ako pa ang pundiling pasibayo bukas ne. Ako po yung kaya kayong atsing malagudyan na lumbang parungaw, yung kaya kayong talasuyong ating pusong makabalet. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng